Die Markotter Stadion van Paul Roos Gymnasium hier in Stellenbosch gaan gasheer speel vir een van die heel grootste skole rugby kragmetings van 2025. Dis die hoofwedstryd vandag 3 van die NMI Toyota Noord-Suid rugby toernooi. Die breinkind van Pieter Rousseau, voormalige Springbok linkervleuel en die afrigter van Parel Gymnasium, wat sopas die Hoërskool Monument van Kreersdorp met 66 punte teenoor 16 afgeransel het. Maar vir nou skuif ons aandag na een van die ander Parelreuse, die Hoër Jongenskool Parel, teen sy eweknie uit Pretoria, die Afrikaanse Hoër Seunskool, met sy lese laat daar lig wees, sedert 1920 een van die groot bakens in Pretoria, die Hoër Afrikaanse Seunskool, en ook bekend in die volksmond as Affies. Prentjie mooi, die Markotter Stadion so met aandrukby onder die spreiligte, die temperatuur so 19 grade Celsius en die windjie, wat genadiglik so effens bedaar het. Maar saam met my hier in kommentaar, 'n man wie se seun deesdae by die Hoër Jongenskool is, en 'n voormalige Springbok, Sharks en Ulsterflank, Warren Brosnan. Bros, doesn't get much bigger than this. Oh, this is absolutely massive, and I cannot wait. The Markotter Sports Stadium is going to be, well, is sprinkled with the talent of the future that we see in front of us. Jordan Jooste, Tommy Miller word vervang deur Christian Grunling in die beginspan. 'n Laat besering vir Tommy Miller en Johan van der Merwe. Hy speel bo verlede jaar se Suid-Afrikaanse skoolestit Cruz Davy in hierdie boys eye beginspan. Die slotpaar van Gershom Pieters en Jaden Joubert hou hulle gerus dop. Pieters was speler van die wedstryd in hulle eerste kragmeting op hierdie toernooi. Liam de Villiers en Francois van der Merwe gaan die touwtjies trek in die agterhoede. Janiel Davids, hy vervang Cole Moultrie in die nommer 14 trui met Moultrie wat beseer is. En 'n verandering op heel agter Mark Grindley wat Janiel Davids se plek vervang. Interessant genoeg, Davids verlede jaar as loskakeldiens gedoen in die boys eye span en van der Merwe as heel agter. So hulle het as 'n ware omgeruil. Maar dis kaptein Stef van der Merwe wat sy boys eye span op die veld lei. En Bros, just take us through what they'll be feeling and thinking at this stage as die Affies se beginspan Kreer, Bouke Swart en Boot is die voorry. Albert Smit verlede jaar Kruivenweek gespeel vir die Bulle en Freddie Roberts of Fourie Roberts althans dra die nommer 9 trui. Ruben Groenewald, al word so baie van hom verwag, die man wat die touwtjies gaan trek. Hy het verlede jaar by die Akademieweek diens gedoen, maar hy is een van die voorste loskakels in Suid-Afrikaanse skole rugby. Hugo Snyman en Enrique Strydom, die twee vleuels. En Lamont Baatjies, moenie verbaas wees as hy vanaand onder die hoë bal getoets word nie. Sy posisionele spel is al 'n keer of wat hierdie seisoen bevraagteken. En met gesoute afrigters soos Neil de Bruin en Shaun Erasmus aan stuur van 'n boys eye, mag hulle dalk net baadjies vanaand toets. Yeah, both teams very evenly matched. Both had three games in the build-up. Both of them have won. One common denominator was that they both played hard TAS Dorstay. Paul boys won 55-19, whilst Affies won 57 points to 17. Diep ingeskop deur Van der Merwe. Dit is die nommer 4 slot. Elwin Jansen van Vieren wat vroeg bal in hand kry. Die voet van Ruben Groenewald wat boys eye probeer terugjaag. 'n Sterk loopie deur 'n laagste man en hy kry weg vroeg na Janiel Davids. Sprankel begin vir boys eye. Joubert tot binne die kwartgebied van Affies. Jaden Joubert, die reus in die nommer 5 trui. Een van die Joubert tweeling, sy broer Tristan in die buitesenter trui. Verlede jaar beide vir boys eye se eerste span diens gedoen. Tristan Joubert. De Villiers. Pragtig speel hulle vlak op haar voordeellyn. Loskop vooruit Jordan Jooste. Verlede jaar self die Suid-Afrikaanse skolespan verteenwoordig. Baie goeie begin deur boys eye Johan van der Merwe. De Villiers van Riebeek Strand Laerskoolproduk. Die skramskakel Liam de Villiers. Voordeel vir boys eye. Swak aangee. En hy is aangeslaan, maar Gawie Kok, baie goeie begin deur die agste man. A really good continuity there from Paul boys. Had a lot of their forwards involved. We saw runs from Jordan Jooste. We saw runs from Gawie Kok. It sets it up. A
Little knock-on coming in the end there. Advantage was being played to Paul boys. A lot of those rucks, we saw the Uffies boys not really competing on the ground, conceding the ruck ball to Paul boys and just trying to get the defensive organisation set. Straight away, they go for the 3 points. Ivan Jordan to add the first points of this game. What a start it has been. Die kos hy sonder hoofseën van Boysay, Ivan Jordan. Oorspronklik uit Geberga se wêreld. Playing with the wind, there's the wind at his back. Tref goed. En is die Vla wat omhoog skiet. En die hoor jongens goal Parel neem die voortou hier in Stellenbosch met 3 punte teenoor 0. Waren die twee spanne verlede jaar met die Willet Klaver toernooi slaas gewees en Affies wat verspot maklik met 43-21 geseëvier het. Oh, it's a brilliant take. Boysay kon beswaarlik vir 'n beter begin gevra het met die linkervoet tussen de Villiers. Baadjies wat getoets word en hy dryf haar eerste toets, Lamont Baadjies. Herstel egter goed. Ja, het is sy liggaamsgewig daar ondersteun nie. Yeah, I needed to roll away in the tackle. Ruben Groenewald, a very talented sportsman in that number 10 jersey. His father was an absolute legend at the Bulls. Lucky enough to have played with him. He played scrum half. Very talented player. Groenewald, ewe talentvol op die cricketveld. Affies wat hulle eerste lyn staan mis. En is die wit bulle. Hy was onder druk hier met die begin, de Villiers. Maar daar die linkervoet doen hy die praatwerk. Fantastische spel deur die Bucksie. He's a top little player, Liam de Villiers. He made the SA under 16 team. He's got a very educated boot. Hy's baie manne op die veld Warren. Wat in na die EPD groep is, soos hy bekend staan. Liam de Villiers, een van hulle. Francois van der Merwe, Tristan Joubert, Jaden Joubert aan die kant van Boysay. Kant van Afrikaanse Hoërseunskool. Roel Creer, Dion Botes, Christian de Wet, Stefan McDonald, Albert Smit en Ruben Groenewald, allemaal deel van haar uitsoekgroep. Well, yeah, all those players that you mentioned from Uffies, a lot of them played for the Blue Bulls in that Grand Como 2023 when they won it. Ja, as die lynstane waar sake nie klop, dis alboom verloop op hierdie stadium. Yeah, well, it's brave to go tail the line out, literally first ball at line out time. There is a wind blowing, and the crowd is in here. Beautiful evening in Stellenbosch, here at the Makoto Sports Complex, and what a tournament this NMI Toyota Noordstate Rugby Tournament has been. All the top schoolboy rugby action taking place here in Stellenbosch at the moment. Ja, die SA skole keerders sal goed doen om net hierdie toernooi te kom dophou. Jooste Grunling en Van der Merwe in die voorry vir Boysay. Creer, Swart en Botes vir Affies. De Villiers, Van der Merwe. Joubert, laat die bal achter. Gershon Pieters, speler van die wedstrijd gewees, teen Waterkloof vir Boysay. Jooste, Jordan Jooste, gemakkelijk oor die voordeellyn. Joubert het vorentoe verloor in die kontak. Dis Boysay wat 'n duidelike stelling maak vroeg in hierdie kragmeting. Yeah, we've seen the effect from the lock partnership for Paul Boys through Joubert and Peters. A lot of carry coming from Jooste at the minute. That's the carry from Jordan Jooste. And then Joubert just leading with the ball, needed to protect the ball going into contact. Good defense there from Luan Potgieter in that number 6 jersey for Uffies. It's the Uffies bench. Men from Pretoria. Groot loopie, Divan Fourie.
Hy derde span heel agter gespeel verlede jaar. Maar die geleerde voet van Groenewald. Francois van der Merwe. Goeie duikslag deur Albert Smit. Hy is die Koshuis hoofseun. Was Bouke swart inteendeel en dan Liam de Villiers wat gedink het om vinnig te speel. He got a good shoulder in there, did Bouke Swart. Very solid in the defence. Boys, hy wat hierdie windjie goed gebruik op hierdie stadium. And it's important to use that wind, especially in a game such as this. Ons Dr. Henry Kelbrick, 26 seisoene reeds die spandokter van Afrikaanse Hoërseunskool. Absolute legend. Played in the front row for the Bulls, played for Uffies in the front row. He's been my family doctor for about 10, 15 years when we were up in Pretoria. And he's such a student of the game, gives up his time to be here to support these school kids out on the pitch. So bijna as dit afgeneem word deur Afrikaanse Hoërseunskool is tog Boys hy wat in die hande kry. Nee, hy is aan die losgemaal weer afgevat. Dion Botha gevra word om vas te maak. Groenewald, so effe hoër as wat hy sou wou. Van der Merwe. Grinley. Wordt plat getrek deur Fourie aan die middelveld. Mark Grinley. Het laat in hierdie span ingekom. That's good work from Uffies. They'll be happy with that. They had a really good kick chase. The counter-attack was trying to set from Paul Boys. It was a very important tackle from Devon Fourie here in that number 12 jersey. Comes in, copybook tackle, makes it. Now it's behind the advantage line. The players come through and Paul Boys with a little knock on. It's all about just applying pressure and shifting that pressure point. Middelskram. Vir 'n beter aanvalsposisie kan hulle byna nie vra nie. Toeskouers aan hulle old school treie. Goeie skram deur Uffies. Groenewald. Hy word teruggelak. Ruben Groenewald in Trira. Goeie duikslag deur die linkervleuel Caleb Holmes. Fourie Roberts. Terug na Groenewald. Vinnig herstel van haar groot duikslag. Swak aangee. Is tog van der Merwe wat nou in die hande kry. He's a workhorse, Gershom Peters. Ja, en hy speel so mooi vlak op die voordeellyn. Goeie hande. Stefan de Merwe, kaptein, sy bynaam Kudu. De Villiers. Klop 2-3 en dan trek hy so byna af. Nou Francois van der Merwe. Pieters vinnig by. Weer de Villiers. Hier kan moeilikheid kom vir Uffies. Geen kans om aan die bal te vang nie. Yeah, Stefan McDonald could be in trouble. Ja, en dan word gesoek na die geel kaart. En hy kry hom hier die trekpas na die stoute stoel. En na 10 minute. Boyseye met 14 van Uffies, of Boyseye althans met 15 en Uffies met 14. That's a top kick by Jordan. We can see straight away that the play that the Boys High players are trying to bring in, this offloading game, passing out of contact. It was a great little break from scrum off by Liam de Villiers. Unfortunate there for Stefan McDonald. Hy is ook een van haar lede van die onder 17 EPD groep, Stefan McDonald. Dis Boyseye wat mors met daar die lyn staan geleentheid. Christian de Wet. Baldraar vir Uffies. Nou Groenewald met baie tyd. En 'n goeie skop deur Groenewald. Van der Merwe wat vinnig speel. Grinley. Fop aangee en hy klop die eerste 2 maak Grinley.
Steeds op sy voete. Hier's manne oor aan die buitekant. Pieters, Gershom Pieters. So 'n basketbal aangee na Kudu van der Merwe. Nou Joubert. Sprankel rugby. Deur Boysaai. Van der Merwe. Pragtig word al van die bal gehardloop. Jooste tot binne die kwartgebied. En dan word aangeslaan en 'n gulde geleentheid vir Affies nou op die teenaanval. Warren, Boysaai is hier om rugby te speel vanaand. They're playing nicely, but for the Affies boys, they've just got to get their defence, make sure that they keep the Paul boys guys out at the moment, because there's just wave after wave of attack that's coming from Paul boys, and it's really well structured. That is a great angle for a loose head prop to be running in a game of rugby, with pace, with gusto, breaks the advantage line, gets across there. Great work by Jordan Jooste. But with that wind, it's really about using that situation and getting the points. Paul boys are applying all the pressure now, but they only sit 3-0 up at the moment. Affies just trying to hang in there. They'll get the opportunity. It's going to come. Hy word vasgepen in hulle eie gebied op hierdie stadium. Goeie skram deur Boysaai en is 'n vaskop. Maar hulle staan nie strafskop af. Nie reguit geskram nie, maar wel op. 6 skeieregter Wayne Viljoen. En is Ruben Groenewald. Die man wat in Januarie vir die Cubs in aksie was, of by die Cubs week in aksie was. By die Kaya Majola week cricket gespeel. Warren, jy is die kenner. Yeah, it's the scrum pushing up and not straight. Die stryd tussen Jordan Jooste en Dion Botha hier in die diskant is 'n groote. Moes 'n vryskop gewees het. Dis Boysaai wat kan ingooi. En Liam de Villiers is los deur. Kyk net na die aftrappe van de Villiers. Hy word van agter gelak, so 5 meter kort van die doellyn. So naby soos dit. Joubert, hy's 'n stoeier van formaat, is Jayden Joubert. En die eerste 3 van die kragmeting behoort aan een van die tweeling van Kruinsig Laerskool. Lid van die onder 17 EPD groep, Jayden Joubert. Oh, that is absolute quality from Paul boys. What about that run from Liam de Villiers? Little scrum off. He took it at line out time. He's probably the shortest, one of the shorter players on the field. Went siding through that gap, set it up, and finished off by Jayden Joubert. Absolute class. Ongelooflik. 8 punte teenoor 0. Het die wind in hulle blaai, onthou dit. Van Jordaan kan kyk of hy Boysaai se totaal tot in die dubbel syfers kan laat groei. En kry Pai Gilbert. Tref met die regtervoet. Hy het oombliklik omgedraai, Ivan Jordaan. Teken dat hy hom tussen die mikke deur geskop het. Yeah, just adding the icing to the cake. A cake that was baked by Liam de Villiers. What about that? Takes it through the centre. Got a lovely step. Steps right, steps left. Beats the first man. Now doesn't force the pass. Allows, places the ball. There's the pick and go. Gets so close here to scoring the try. And it'll eventually be big Jayden Joubert. Here he is here. Too big, too strong. Gets over. Boysaai voor. Na 15 minute met 10 punte teenoor 0 in die eindste Joubert. Bouke Swart. Moet versigtig wees hoe hy die speler terug grond toe bring. Baatjies. Hy slaan aan en Lamont Baatjies. Hy word getoets op hierdie stadium. En die eerste 2 wat hy nie kan bemeester nie. Well, I tell you, going aerial's not a bad idea. With the strong wind that's blowing, it's very difficult to judge exactly where that ball's going to drop. Difficult work here for Lamont Baatjies. Coming forward, took his eyes off the ball, saw the defender in front of him. Ja, ek moet sê, Tristan Joubert wat daar deurgekom het en as hy daar raak gevang het. Ja, probleme. He's a big centre as Tristan Joubert. Physical, can get his hands through the tackle. Loves to make tackles as well.
aan die steelkant. So half afgestorm. In die hande gekry deur Rieke Strydom. Nog 'n man wat verlede jaar vir die Witbulle diens gedoen het, Strydom. En 'n strafskop aan Affies. Virgil van Sail. It's the man that's just been penalised on the ground. Opportunity now for Affies to try and get into the 22 of Paul Boys. Groenewald. Tot dusver nog min kans gehad om die sake te dikteer. Hy maak seker dat die bal by die kant en uitskop, net binne die kwartgebied van Boys High. Yeah, he really needed the left foot there. Taken quickly at line out time. Botes, Big and strong. Roberts, Groenewald, so effe staan na Grobler. Fourie probeer die aangee wegkry. Nou in die hande van Groenewald. Roberts, steelkant rugby, Divan Fourie. Hugo Snyman. Beide Affies se vleuels verlede jaar diens gedoen in die eerste span. Botes, vir die soveelste keer wat die vaskop voor hy reeds bal dra. Bouke Swart word daar teruggedra. En dan swak kommunikasie tussen die Boys High spelers. Die Affies spelers althans. Elwin Jansen van Vuren glad nie daar aangee verwag nie. Yeah, I think he was expecting the ball to go behind his back to his fly half. There's Sean Erasmus, the coach for Paul Boys. This ball here comes out, holds, and then delivers the ball short. He didn't expect it, did Van Vuren. John Erasmus se naam genoem. Soveel ondervinding. Man wat Boys High in hulle gloriejare 2015, 16, 17 gebrei het. Toe sy na die Leeu's. Hy is terug by sy geliefde Parel Boys High. A really good coach, gives so much back to these schoolboys, invests in them. Natuurlik Neil de Bruin, die seun van Swys, Ja, wat aangesluit het by Boys High, en daar Stefan McDonald. Hy sit in koud kry daar op die stoute stoel. David Sadi ook al reeds 11 jaar by die eerste span se afrigting betrokke. it's a big scrum from Affies. Grinley beskik self oor 'n baie goeie regtervoet, maak Grinley. Baatjies, gevaarlik met bal in hand. Goeie duikslag deur Janiel Davids. Verlede jaar loskakel gespeel vir Boys High Davids. Hier's manne oor aan die buitekant, kan hulle hom deur die hande kry, die fop aangee van Divan Fourie. Strafskop voordeel vir Affies. Our referee was playing the advantage. Ja, Tristan Joubert. Hy's 'n kaartmannetjie, maar 'n groot kaartmannetjie. Is ook 'n baie goeie stoeier geweest, Tristan Joubert. Yeah, he used to wrestle at Philip Lemmer's gym in Kempton Park. Philip Lemmer, of course, helping the Sharks out today, or at the moment. He was a great front row forward and wrestler himself. And as a youngster, well, Jaden Joubert and Tristan Joubert as youngsters used to go to his gym and train. Stefan McDonald terug na sy rustydperk in die stoute stoel. So dis weer 15-15 hier op Markotter. Another advantage for Affies. Skielik is dit Boys High se dissipline wat so 'n bietjie begin lol. Hierdie aangee mag dalk werk. Grobler na Baatjies. Snyman trek sy oor 'n plat. Goeie duikslag. Mark Grinley en Janiel Davids. Yeah, Grinley's been impressive thus far in this game for Paul Boys. Made a good tackle there. We've seen him on the counter attack in that number 15 jersey. A little bit of a change of momentum at the moment as Affies are now applying the pressure, applying the heat on the Boys High team. Dis interessant, Warren. 2 geleenthede nou waar Groenewald na die pale kon korrel. Maar kyk, Afrikaanse Hoërseunskool het een van die beste rolmaalbewegings in skole rugby. Yeah. En
dis wat hulle hier beplan. 100%. They've gone short and line out. 4 men in. They got Luan Potgieter at scrum half. Wanting to strike from this position, 10-15 meters out. Dis wat hulle doen. Probeer dadelik die rolmal in die gang kry. Nuwe strafskop voordeel. Roberts. Die van Fourie. Word aan my enkels beet gekry. As manne oor aan die buitekant, Albert Smit. Janse van Vuren. Die boys eyes wat op hom toesak. It's a good run. McDonald vorder tot so 2 meter van die doellyn. Nou Botes. Op tel en dryf. Net kort. Oorslaan aangee. Spasie aan die buitekant, 'n stryd om. Het so effe geaarsel vir 'n oomblik. Net die doellyn binne sy bereik. McDonald. En nou word hy teruggedra. Swarming defense at the moment. It's like a blue sea. Dis 'n hoë duikslag af van Jooste. En met die skrilblaas van die fluitjie kan hier al perde wees vir boys eye. And get a card. Ja, konsekwentheid. Was 'n hoë duikslag, een van al die sitplek gordelduikslae soos hulle dit noem. Hy was absoluut oral op die veld tot dusver, Jordan Jooste. He's had an impressive game. Ruben Groenewold's not going to go for Paul. They're going to try and get the initiative here, get a try, apply the pressure on this boys high team. A man down at line out time as well, with Jooste on the sideline. Goeie lyn staan besit. En 'n Potgieter wat wegbreek. Luan Potgieter. Nie 'n goeie aangee nie. Al word deurgeskop deur Jordaan. Maar 'n stryd om wat hy nie aan gekry het. Strong run. McDonald. Hy hou 'n man of 2 besig, ouer gewoonte. Nog 'n strafskop voordeel. Ja. They've got to keep their discipline at the moment, the men from Paul. They're under pressure. Dis Rwynville Unie skeidsregte. Waaraf 'n Kuru van der Merwe en Gershon Pieters en Key verduidelik. Volgende speler wat oortree, gaan saam met Jordan Jooste in die afkoelstoel sit. Kan jy draad word gehou. Wat die besluit hier? Gaan hulle 3 punte vat? Nee. Well, they just feel like they've got the momentum at the moment. To the boys from Pretoria. They want to make it count. Paul boys are trying to hang in, just trying to get out of this situation. Dis die eerste keer in 2024 of 2025 althans wat beide hierdie spanne getoets word. It's a proper game between these two. McDonald, De Wet, Christian De Wet. Opgetel en gedryf weer deur McDonald. Kry hy hom neer, ja! Eerste punte vir die Witbulle. En iemand anders as jagste man wat so rukkie in die afkoelstoel gesit het nie. Stefan McDonald van Garsfontein Laerskool. Oh, he's big, he's strong through the thighs. He knows how to carry the ball, Stefan McDonald. It was wave after wave of attack from Affies. Taken them a long time to get into that 22 of Paul boys, but when they got there, they made it count. Voorsprong vir boys, hy slegs 3. Laat 'n man van die veld, so Affies steeds 15-14. A little tap here, out wide, came very close. Did Christian De Wet, did the right thing, went down to ground a meter or so short, and then his big number 8, Stefan McDonald, picked that ball up, managed to work his way over to get the try.
Het is glad nie te versmaai nie, want die man wat daar probeer bal gooi het was Jaden Joubert. Dis Lamont Baatjies. Hy loop vir hom aan vas teen die eenste Jaden Joubert. Groenewald skop vir hom veld af in die keelgat van Grinley. Nee, dis tog die agste man. Gawie Kok aan die rolskoppie. Die van Fourie wat daar duik op die bal. Maar het mag heel moontlik Boys High se ingooi wees. A really good counter-attack there from Boys High. The big number 8, Gawie Kok, got the ball in his hands. A little kick then came through. Great to see all the people here at the Makota Stadium on a Monday night watching schoolboy rugby. Nou kom maar nie. Dis skool en studente vakansie. Pieters wat dan jy. De Villiers. Van der Merwe. Goeie loopie. Hierdie loskakel François van der Merwe. Tristan Joubert. Doen goed om op sy voete te bly. Nou Kuru van der Merwe. Maar die steelkant. Jean van der Merwe. Verby Pieters. Holmes wat vinnig moet reageer. Hy doen goed, Caleb Holmes. Weer Pieters. Teen die grein. Davids met 'n goeie loopie. Ivan Jordan. Flink vorder oor die voordeellyn. Joubert wat weg. Tristan Joubert. By die Joubert boeties word soos goud opgepas tot dusver. Jaden wat daar teruggeduik word. Some good defensive work coming in, yeah. Op tel en dryf. Kuru van der Merwe, baie prominent, die kaptein van Boys High. Jean van der Merwe. Reeds etlike fases, maar dan die fout op die grond. En Roel Creer, die man, wat op die rug geklap. Hy word amper van sy voete Yeah, gestap. he's got to absolutely love it, Royal Creer. The big guy got in over the ball, distributed his weight, and contested on the ground to get a crucial penalty. Ja, dis Groenewald wat hom uitjaag aan die oorkant se kantlyn. Wave off to wave. Blue waves coming. Gets in good position, supports his own body weight, totally legal, and wins his side the penalty. Ja, skeef ingegooi by die lyn staan. Again, it's the tail of the line-out ball. Difficult with the wind, the way it's blowing, and there's the compete coming from Paul Boys as well. So 5 minute wat oorbly in hierdie eerste helfte. En nou met die eerste vaste skram, moet daar 'n plaasvervanger voor hy opkom. Die man in die nommer 18 trui. Well, it's just Chris a SO, Davey. just an SO Schools front row forward from last year, who's coming on off the bench. In Cruz Davey, incredible. There he is there. Ek kom maar eers terug, want as 'n lyn staan natuurlik en nie 'n skram nie. Hy gaan eers opkom as daar 'n vaste skram is. The compete good from Affies. En dan word hy tog in die hande gekry deur Jaden Joubert. Boys High, diep in die kwartgebied van Affies. Gershom Pieters. Agter die reg van Joubert. Grinley. Sagte handjies deur die voorspelers van Boys High. Aan die steelkant, weer Pieters. Enorme werksverrigting van hierdie slotpaar. Pieters en Joubert. François van der Merwe wat in die hande kry. He's given work rate as Gawie Kok. He's been good in that number 8 jersey. Hy's oral op die veld en dan as gewag vir Jaden Joubert op hierdie keer nou Tristan Joubert. Very flat. Terug in die hande van sy broer Jaden. 4 meter van die doellyn. Hier's 'n sterk loopie.
deur Christian Grunling. Weer aan die steelkant, 'n man oor aan die buitekant. Punte vir Boyseye. Hulle tweede in die van die helfte en is Caleb Holmes wat daar oorgeduik het. Die linkervleuel. Now the continuity is just so good from ball boys. The recycle of the ball, the accuracy of the pass, the recycling of the ball quickly here, the distribution from a scrum half, and then the left foot from Caleb Holmes, the step off the left foot. He did it twice, came in field, and able to get in for their second try. Dis een van daardie gevalle dat Holmes kan bly wees en daai 3 gedruk, want daar was 'n man in sy buitekant. Yeah. En as hy daar vasgevat was. It's just that offloading game that they're trying to get going. The men in white and 2 shades of blue. Jordan wat goed tref en hy's teen die reg op paal vas. Vir 'n oomblik gelyk of hy gaan oorskiet van daai regte reg op paal. A lot of the forwards were involved in the build-up for this try. Gets it out to the wing, steps in field. Everyone rushes across, and infield he comes to score a very well-worked try there by Caleb Holmes. He's an athlete, and you can see why. Punte verskil 8. Caleb Holmes again, the try scorer, bringing this ball forward. Baie goeie eerste helfte gehad, die linkervleuel. Kere wat hy in die bal in hande gekry het. That was taken back to that. Oh, that just bounced in field. Well, very well judged. He was flirting with that touchline. Maar as dit voor die aanvang van die wedstryd gepraat het, Lemont baadjies heel moontlik getoets gaan word. Jy het En dit gesê. vanaand Jy het dit gesê. word hy getoets en tot op hierdie stadium nog nie heeltemal die antwoorde gehad nie. It's a good ball at the tail of the line out. Christian de Wet. 'n Goeie lynstaanspel. Good throw from Bokaswat. Hier kom hy rolmaalbeweging. Ons het hom nog nie gesien tot dusver nie die kragmeting nie. Groenewald met die steekskoppie. Hier sperre vir Boyseye. Maar nou hoor, aan die buitekant, vinnig aan Grobler. Botes. Ja, heeltemal te hard daar aangee en Francois van der Merwe kry in die hande. Dis voordeel vir Boyseye. De Villiers met die linkervoet. En as Holmes wat agterna sit. Baadjies en Holmes. En as Holmes wat daai 2 stryd wen. Hier's 'n kans op die teenaanval vir Boyseye. Gaffie Kok. Crew van der Merwe na Jaden Joubert. 15 punte teenoor 7 die voorsprong. Steekskoppie. Goeie spel deur Roberts en Groenewald. Spasie nou vir baadjies. Is aangeslaan. Hy het alle reg tot die bal gehad. En is die einde van die eerste helfte hier op die Mark Kotter Sportskompleks van Paulroos Gymnasium. Dis die hoofwedstryd van dag 3 van die NMI Toyota Noord-Suid Rugby toernooi. En is Shaun Erasmus se Parel Boyseye wat die beter van haar eerste helfte geniet het. 2-3 teen die enkele een van Afrikaanse Hoërseunskool. En teen rustyd met die kinders wat speel onder die ligte. En ma en pa wat 'n verversingkie mag geniet in die groot mense tent hier by Paulroos Gymnasium. Is dit teen rustyd Parel Boyseye 15, Afrikaanse Hoërseunskool 7. NMI Toyota, your ultimate destination for all your Toyota needs. Selling, buying, in need of Toyota genuine parts, or simply servicing your Toyota. Make NMI Toyota your top choice. Our nationwide dealer network is committed in offering service excellence and customer satisfaction.
Choose NMI Toyota, where excellence meets automotive passion. Proud sponsor of the North-South Rugby Tournament. Live for celebrating every try, not trying to fix what wasn't covered. Get tailored comprehensive cover with Santam. Santam, this is freedom. Paul Boys I-15, Afrikaanse Hoërseunskool 7 teen Rustyd hier op die Markotter Stadion van Paulroos Gymnasium. Die hoofwedstryd vandag 3 van die NMI Toyota Noord-Suid Rugby Toernooi. En 'n vlieg op die muur en na die kringetjie van Afrikaanse Hoërseunskool sou baie interessant gewees het. Die hoofafrigter Roan Jacobs en veral Pine Pienaar, een van sy assistente wat baie van die praatwerk gedoen het. Yeah, he gets involved, does Pine Pienaar, but this is where we saw the strength that Afis have got. This is the try by the big number 8, Stefan McDonald. He went off for a yellow card, came on, scored a try. Then the response here from Paul Boys was emphatic. What a run here from Caleb Holmes to get in. It is a very even contest between these two teams. Paul Boys had that win at their backs in that first half. This half, it will be at the backs of Ruben Groenewald, the captain of this Afrikaans Hoërskool team from Pretoria. Hoog aangeskryf vir die losskakel sy pa Koenie Groenewald. He was a top scrum half, and this guy's a top talent as well. Ruben Groenewald. We gaan die wind van agter nou hê, Affies.
En hoe Ruben Groenewald dit gaan gebruik sal baie interessant wees. De Villiers. Oh. Weer baantjies wat hy kon raakvat nie, maar die skeieregter tevrede dat hy nie aangeslaan het nie. Lamont baantjies. Hy kry die wind van voor tot dusver vanaand. En dan het lyn aanslaan op die grond. Deur Fourie Roberts. And the defensive organisation is really, really good. We know that Sean Erasmus is the head coach for Paul Boys. He does a lot of the defensive work. But we saw a really good tackle there by Kudu van der Merwe in the beginning. Great kick there from Liam de Villiers. Very well judged. Just managed to hold on to this bike. He's did well to pick that up from his from his bootlaces. And then it was the tackle from van der Merwe. And then Jordan Jooste and company just made that offensive tackle, turned the ball over, and they dominated the attack and manipulated it in order for them to get the feed here at scrum time. There are times when the defense can put pressure on the attack. Jooste terug op die veld. Van der Merwe met so 'n steekskoppie, hy vind spasie. Hierdie keer baadjies. Word hard gelak deur Tristan Joubert. Botha. Hy se derduiwel in die vaste los, Dion Botha. Akademie week gespeel verlede jaar vir die Bulle. Dan word hy afgestorm vir die Robert deur Jooste. En Groenewald wat vorentoe verloor het. En hy druk vierkantig op Afrikaanse Hoërseunskool. I'll tell you can see why he played SA schools last year. Jordan Jooste goes by the nickname Ellis Genge because he's all over the show. Big, strong, loves to carry the ball, doesn't mind charging a ball down as well. And whilst he's doing all that, he doesn't mind a scrum either. Ja, maar absoluut verbasend. Daardie voorry was ten minste 4 centimeter van die grond af. Ellis Genge. Yeah, there we go. And his tight head prop is Joan Trocchi van der Merwe. A big man as well. Baie rugby toernooie hier in die Weskaap op hierdie stadium. Die Jean de Villiers toernooi in die Parel vir 116 spanne. Frans Malherbe toernooi by Boys Eye vir 115 spanne. Maar ons aandag hier by die Noord-Suid van NMI Toyota. Gaffie Kok. The work rate from the loose forwards has been good. Grunling. Hy het Tommy Miller vervang vanmiddag. Getting his opportunity. Ja, en hier kom 'n strafskop aan Affies. Goeie spel. Deur Stefan McDonald en Key. Gershon Pieters word hierdie keer in besit betrap. That's crucial to compete at the ground like Affies did there. You're under pressure. The opposition are trying to attack. And that penalty is invaluable. So important. Groenewald wat vir hom uitjaag. So byna op die middellyn. Ek kry die gevoel dat Affies eerste moet punte aanteken in hierdie tweede helfte. Swat to feed. No compete from Paul Boys. Ja, en dan strafskop voordeel. Boys is ligtig vir hierdie rolmaal beweging. Baadjies aan die buitekant. Kry weg na Strydom. Botha. Word deur onder andere Jaden Joubert omgedop. Word byna aangeslaan aan die agterhoede. Nou Hugo Snyman. Pauke Swart met bal in hand. So skerpe beweging, Christian de Wet. Weer voordeel vir Affies, Nicolas Grobler. De Wet kry weg na McDonald. Groenewald as manne oor aan die buitekant. Goeie loop hier deur Loan Potgieter. Van Vuren. De Wet. Oh, the angle, the angle. Pragtige lyn, Christian de Wet, nou Pauke Swart. Hy gaan vir die binnebuite boer aftrap. Groenewald speel skrimskakel Fourie.
Uitstekende dekverdediging Ivan Jordan. Oh, it's just quality rugby all round. The attack there from Uffies, the defence from Boys High. Wave after wave of red, yellow and green in the shape of that Uffies jersey. That distribution, that pass there, and the angle that was chosen by Elvin Janssen van Vuren. Ja, goeie lijnstandspel. Kuru van der Merwe na Liam de Villiers. Met die linkervoet. Igo Snyman onder die bal. Wordt plat getrekt deur sy direkte opponent Janiel Davids. Swart. Beide hierdie hakkers wat groot wedstryde speel vanaand. Jooste wat vir een se duikslag mis. Nou McDonald. Reeds 1-3 gedruk. Stefan McDonald. Roberts wat oorduik. Die langlenige skramskakel van Uffies. Met hulle tweede van die aan. Now, blue ball rugby being employed here by Uffies, wave after wave, same side, dominating the collision point, getting over the advantage line, and creating space for the little scrum off for Freddie Roberts. Of course, his father, Freddie Roberts, wasn't a half bad scrum off himself back in the day. Groenewald wat geen tyd mors nie en die punteverskil 1 hier op die Mark Kotter Stadion. You'd expect nothing less in a game such as this between these two very proud schoolboy rugby teams. The go forward here, same side, big run, heavy run, attracting defenders, dominating defenders, and then the pick and go from the little scrummy. Nou het ons 'n wedstryd op hande. Ja. 1 punt die verskil. 27 minute wat oorbly. Afrikaanse Hoërseunskool in 2013. Enigste jaar waarin hulle elke rugbywedstryd kon wen wat hulle gespeel het. RG Snyman en Ivan van Sail. Oh, they've got a rich history of rugby players. Fourie du Preez, Pierre Spies, Wynand Olivier. And the list goes on. Pierre Edwards, etc., etc. Dr. Louis Schmidt. Ja. Louis Schmidt se pa. Grant Esterhuizen. Word daar veld afgeskop. Ingeneem deur Gaffie Kok. Kry sy aangee weg na Van der Merwe. Grinley wat versprei in die middelveld. Weer Grinley, so lang aangee Grinling. Holmes aan die buitekant, ontduik die eerste verdediger. Hy's gevaarlik met bal in hand, Caleb Holmes, 'n man wat ook op die atletiekbaan uitklink vir Boys High. Just needed a better kick chase there from Boys High. It was a good kick from de Villiers. François van der Merwe het goed teruggeval. Steekskoppie van die loskakel. Dan word daar deurgeskop, maar as Van der Merwe wat gestraf gaan word. Altans sy ondersteunende spelers wat voor die bal was. Yeah, once you're in front of that, in front of the kicker, you can't move forward. You've got to retreat from that area. Nou is hier 'n kans vir die Affie skerpskutter. Ruben Groenewald om sy span te laat voorloop. Hy het geloer hier na sy afrigters toe, wat instemmend geknik het. Yeah, we spoke about all the Springboks that have represented Uffies. Paul Boys has been an absolute Springbok factory. You think of some of the current players that are there: Frans Malherbe, Ruan Venter, Keon Horn, Thomas du Toit, Evan Roos. And we're not even talking about the Carl du Plessis and the Boyan Fani Lows. Ja, absolute fabriek soos jy sê. Wege van Sail, hulle kantman, sy oupa. Hugo van Sail, uit Springbokke gespeel van 1958 tot 64. Groenewald, kyk net die afstand op hy skop. Ruben Groenewald maak geen fout. There was never a question, there was never a doubt. The minute he took that ball, you could see his body language. It was all positive from Ruben Groenewald. All these players here have got it. They can't move forward. They've got to retreat. It's difficult to do when you're in that situation, but you've got to make an effort to get out. Vir die eerste keer Afrikaanse Hoërseunskool wat voorloop met 17 punte teenoor 15. Met die omdraai slag.
Was hulle met 15 punte teenoor 7 agter. Bal wat regwip vir Affies van Harry afskop. Kuru van der Merwe. So bijna naar die bal omgekeerd. En dan Swart wat aanslaan. Trokkie van der Merwe. Gershwin Pieters naar Jaden Joubert. Ja, 2 aanslaan. 2 aanslaan. Joubert het aangeslaan. Alhoewel Boyzai zo ondersteuners en africhters niet zal saamstemmen. Nie. Coaching staff there of Boyzai. George Earl played for the Lions, the tall man with the hat on. Sean Erasmus in the foreground. Ja, emoties wat hoog loop tijdens skole rugby krachtmetings. Now this is a big one. Afisians Hoërskool against Paul Boys. Tristan Joubert gaan hy die bal in spasie kry, is baie gevaarlik. So ook Janiel Davids aan sy buitekant. Early engage there. Laat daar lig wees. Die lese van die Afrikaanse Hoërseunskool in Pretoria. Trokkie van der Merwe in jersey 3 up against Roel Creer in jersey 1 for Affies. Liam de Villiers with ball in hand. Geleenthede links en regs van hierdie vaste skram is de Villiers. Van der Merwe, nou sit Tristan Joubert wat reguit maak. Jaden Joubert in die middelveld. Word goed opgehou deur Bouke Swart. Grunling wat sy aangee wegkry. En dan Kuru van der Merwe wat vorentoe verloor. Hy het geweet. Yeah, when you're going into contact, there are times you just got to hold the ball. You don't have to force the pass. Recycle it. Rowan Jacobs, Pint Pinaar, Jaco Koch. Die breinstrust van Afrikaanse Hoërseunskool. Look like De Vetnel coming on. As is Cruz Davy. Wat 'n plaasvervanger om op te bring, Cruz Davy. As hy aanslaan van Kuru van der Merwe, die Boyzai kaptein. So oor die 20 minute wat oorbly. Voel soos 'n ewigheid vir die afrigters. Goeie skram, Affies. Steekskoppie van Groenewald. Die wip van die bal aan die guns van Boyzai. Francois van der Merwe. Skerp beweging met Janiel Davids. Kry weg na Ivan Jordaan. Affies gaan nou met bal gooi vir al wat hulle werd is. Jaden Joubert. De Villiers. Kuru van der Merwe. Weer Jaden Joubert. Nee. En dan zit Liam de Villiers wat gepla word. En een strafskop van Boyzai vlak voor die palen. Yeah, you can't play the scrum off in that En een position. geel kaart daarbij. Luan Potgieter wat die trekpas gekry het. So there are 2 crucial tackles made by Fourie Roberts. Little scrum off for Affies. As the attack was coming from the men in blue. Signaled that they want to take the 3 points. They realize this one is going to go down to the wire. Every point that is available needs to be taken. Ja, is toets rugby nou. Vlak voor die palen, Ivan Jordaan. Wedstrijd wat wipplankerij hier op Marcotter. Wat 'n advertensie vir Suid-Afrikaanse skole rugby. Jordaan maak geen fout nie. Boyzai terug in die voortou met 1 enkele punt.
tension is palpable out there at the moment, at the minute. Vars bene en die pak voorspelers kan baie werd wees. Ja, is aangeslaan. Van die afskop. Deur Afrikaanse Hoërseunskool. Albert Smit aan beeld kry hom weer gespeel vir die Bulle. En die nommer 7 try verlede jaar. Hy is die Koshuis hoofseun, maar van laerskool Kenmare. Well, literally the entire pack for this Blue Bulls side, except for Alvin Janssen van Vuren, played in that Blue Bulls Grand Como team in 2023. A lot of continuity. The same can be said for Paul Boys as well. And this team, with this generation, played under 16. Did remarkably well. Van der Merwe. Skop voor hom in die middelveld af. Kick chase is good here from Paul Boys. Baatjies. Lamont Baatjies met spasie. Oh, goeie lakwerk. Deur Van der Merwe. Joubert vir 'n oomblik geaarsel. Nie seker gewees of hy mag of nie mag speel nie. Groenewald. Roald Creer. Weer Groenewald. So lang aan geen Albert Smit. Teendryf van Boysaai. En hulle wen die scrum. It's the small things, Johan. That is absolutely crucial. You got Afis trying to apply pressure, even with a man down, even with this guy, Luan Potgieter, the workhorse in that number 6 jersey off. They're trying to get their attack shape going. They're getting that ball out wide. They're asking questions. Really big tackle here from Tristan Joubert, right up against the touchline. But then the counter-ruck. This is where you don't just back off. You get involved. You throw your bodies in. You throw numbers in. You disrupt that ball. You get the feed. Turn the ball over. Get the possession. Exit the position. Exit this field position. 1 punt die verskil. Verlede jaar was dit 'n gemaklike oorwinning vir Afrikaanse Hoërseunskool by die Absa Willet Klawer toernooi. Jordan. Hierdie keer skop hy veld af. Baatjies. Hy verloor vorentoe en hier is 'n geleentheid. Jordan met hard werk in die kontak. Aan die steelkant, Liam de Villiers. Joubert. Jaden Joubert. Tussen hom en sy broer Tristan doen hulle baie baldraawerk. Baie goeie hande deur Gershon Pieters. Weer Jaden Joubert. Joseph Affer se loskakel hanteer hy sake daar in die middelveld. De Villiers. Met rigting van ander met die skop. Die Witbulle onder geweldige druk. Groenewald. Seker maak hy skop vir hom uit, kry nie al die afstand wat hy sou wou gehad het nie. It's all about transferring of pressure, and that's exactly what Paul Boys are doing at the moment. What an intelligent kick from Liam de Villiers. He almost feigned to go open side, kicked it on the instep, brought it back, and then there was the kick chase that came through. 2 jaar terug toe hierdie twee spanne te mekaar as onder 16 spanne gespeel het. Boysaai gewen met 22-19. Close, always going to be close between these two giants of schoolboy rugby in South Africa. Trying to work it around the front of that line out. See Henlu Jordan in jersey 21 coming on, as Emir Diaga in jersey 20. Ja, as nou wat daar die varsbene 'n verskil kan maak. Affies vanmiddag die tweede span se kragmeting gewen met 34-28 hier op Mark Kotter se BFL. Gebiedsvoordeel, die behoort op hierdie stadium aan Boysaai. Justin Cruz Davy nou op die veld. Hulle was die twee stutte verlede jaar tydens interskole vir Boysaai.
And the lock pairing as well for Boys Are was it into schools, Joubert en Pieters. En Grunling wat sy hoof van die bal afval na Joubert al die harde werk gedoen het. Is aangeslaan. Opportunity here for Affy's got to try use that win, get downtown. Get a little bit of territory. Paul Boys will try to deny that to them. So Charles Els wat reg maak om op die veld te verskyn. Hy gaan Bouke Swart vervang. Swart's had a useful game. Certainly got around the pitch. Ja, beweeglik. Bouke Swart. Hy kry daar 'n gelukwensing van voorspeler afrigter Jaco Koch. Maar met baie jare reeds die Kruiwenweek span van die Bulle ook afgerig het. Wow, big scrum from Paul Boys. Ja, as hy twee voorrye, Cruz Davey en Jordan Jooste. Cruz Davey, wat 'n storie is hy nie? Verlede jaar begin in die derde rugby span. Yeah, it was against Oakdale. En afgesluit as die SA skole voorry. I think it was just give hope to all those rugby players out there. You don't always have to be in that first side right away. Cruz Davey started in that third side, worked his way up, and ended up in the SA schools team in the same year. Affies. So byna as 'n Grobler wat 'n bres slaan aan die middelveld. Roberts. Groenewald wat rigting verander met die skop. Janiel Davids wat moet terugval. Van der Merwe. Met so effens astiger skop as wat hy sou wou. Fantasties. François van der Merwe. It's good kicking play from both flower halves. The boot from Ruben Groenewald was well judged. The kick chase from Affys was good. And the response or return from François van der Merwe under pressure was equally quality. Charles Els. Baie druk op sy ingooi. Wie se lyn staan spel baie goed vanaand. En die rolmaal beweging. Boys, hy kan nie bekostig om 'n strafskop af te staan nie. Groenewald. Goeie duikslag. Pico Snyman. Ivan Jordan. Ja, vir die Roberts. Gesien Janiel Davids lê vlak. Weer die Davids van der Merwe kombinasie. Weer 'n fantastiese skop van François van der Merwe. That's just quality understanding between your winger and your fly half. Twaalf minute se speeltyd wat oorbly. Shane Tergent. 1 punt die verskil. Raul Creer brings the call through to his hooker, Charles Els. Ja, en dis Boys Eye wat afgeneem het. Liam de Villiers, hy weer as niemand agter nie. En Janiel Davids. En die eenste Liam de Villiers wat agterna sit. Davids Kweriane. Slinger na binne, maar die vlag is omhoog. Die vlag is omhoog. Dit was so 'n Wow. Incredible. You tell you what you're seeing here. You're seeing the importance of the kicking game. We've seen the kicking from Ruben Groenewald has been out of the top draw. We've then seen François van der Merwe respond. We've seen Fourie Roberts with some excellent kicks from that scrum half position. But this one now from Liam de Villiers was pure quality. He's stretching the hamstrings down on the ground at the moment. With this kick here, bang. There's no one at home. He picks it up, drops it there. It runs forward. He's got a lock forward running backward to help Hugo Snyman. He misses it, pounced upon by Janiel Davids. And unfortunately, he just stepped out. The flag went up. Warren Brosnian, ek sal bly jy's vanaand hier langs my. Want as analis gaan jy die speler van die wedstryd moet kies. Oh, you've given that job to me. I tell you, there've been so many of these players playing quality rugby. Difficult choice to make.
En dan nog so But there could still be a moment of brilliance that is to come. These Paul boys are calling for it. en dan nog so 'n minuut of 2, 3 om te besluit. Affies onder geweldige druk. Luan Potgieter terug op die veld. Hulle is 'n meter van hulle eie doellyn. Groenewald gaan nie die kantlyn opspoor nie. Van der Merwe. Grenly met so 'n dwarskoppie. En is Tristan Joubert wat in die hande kry. The tackle fight is good. Ongelooflik sterk op sy voete. Nou Cruz Davey. Sy Throwing pala it. word gelig. Jooste te veel op die aangee. Roberts. Met die linkervoet. Veld af. Van der Merwe wat in die hande kry. Great hands by Van der Merwe. Grenly. Handoff. Met die afstand. Goeie wedstrijd gespeeld hierso. Mark Grenly. Steeds net 'n enkele punt wat hierdie twee rugbyreuse van mekaar skei. De Villiers bekyk sy opsies. Van der Merwe. Ook hy met die steekskoppie. Roberts. Geleentheid nou. Massive tackle. Die duiksla tussen hierdie twee spanne. Iets om te aanskou, dis 'n strafskopvoordeel vir Affies. Hoe ver is dit? Hoe ver is dit? 'n meter of 3 te ver? A bit too far, but too far. I think for Ruben Groenewald limping forward, taking a blow onto that calf. Ja, dis Doc Kelbrick wat net wil kom kyk of alles reg is. Now he's seen everything in rugby as Doc Kelbrick. Hulle weet as hulle loskakel. En jy sien sy ondervinding ook. Hy gesels saam met die skeieregter. A crucial player is Ruben Groenewald, the captain. He's also the deputy head boy for Affies. He's a leader. Hy's 'n paar manne met groot wedstryde vanaand. Gershom Pieters, Jaden Joubert, die slotpaar aan die kant van Boyseye. And you look at Stefan McDonald, Tristan de Wet from Affies, Ruben Groenewald, Fourie de Roberts, François van der Merwe, Liam de Villiers. Almal van hulle. They are all groot putting their hands wedstryde up, gespeel. all putting their hands up. And then we've seen some work from the front row forwards as well. The carry that we've seen from Jordan Jooste has been superb. 7 minute wat oorbly, almal op die punte van hulle stoele hier op die Marcotter Stadion. Oh, it's the business end of this game. Jordan Jooste. Man van Vredelust Laerskool wat ook die veld vol speel vanaand. Guru van der Merwe was baie opvallend. Maar hier is 'n wedstryd wat nog beslis moet word. Afgeneem deur Boyseye. Pieters wat in die hande kry. Kok. Work rate all night from Ghafi Kok. Plaasvervanger op skramskakel vir Boyseye. Dis Josh Leroux wat op die veld verskyn het. De Wet Nel althans. Roberts. Groenewald. Fourie. Janiel Davids met 'n goeie duikslag. Het Affies. So 'n bietjie ekstra Puma. Groot duikslag op Enlo Jordaan. Grobler. Stryd om. Loop 'n man uit die aarde. Dis Grenly. Groenewald. Fourie. Janiel Davids. Goeie duikslag. Kudu van der Merwe wat gestraf word. Oh, Tot groot ontsteltenis van al wat Boyseye ondersteuner en afrigter. I tell you, the physicality at the moment out on this pitch and the accuracy of pass. Sean Erasmus is looking perplexed.
Stef van der Merwe went in for the steal. You called it, Ruben Groenewald. A few meters forward, he said, I'll take this, I'll give it a go. I'll back myself. Ek het jou gesê die vorige keer en dit was net 'n meter Ja, ver. jy was reg. Ek You het were 'n correct. gevoel gehad, daai vorige een gaan hy reeds korrel, maar hier korrel hy. Hy tref goed, maar hy's veel te kort en na regs. En is Boyzai wat veld afskop. That's intelligent from Tristan Joubert. Kick that downtown, get it out of your half. Liam de Villiers, you're asking for my man of the match, and without a shadow of a doubt, it's the man in that number 9 jersey, Liam de Villiers, who's really stood out for me. Set up one of the tries for Paul Boys. His kicking game has been exemplary. His distribution has been superb. Steeds 'n punt, die verskil met Liam de Villiers aan die speler van die wedstryd. Groot lof en groot eer van Warren Brosnan. Groenewald. Die spasie aan die buitekant, maar die aangee nie heeltemal na wense nie. Affie speel baie van die rugby in hulle eie gebied. Boyzai wat hulle so effe versmoor. Weer so 'n lang boog oorslaan aangee. En is Loan Potgiet wat daar by die kantlyn uitgeboener word. Maar hy het dit reg gekry om die bal binne die speelveld te hou. 3 minute. En weer Stef van der Merwe. Wat probeer om die besit om te draai. Shaun Erasmus gaan nie saamstem met al hierdie besluite van Rowan Viljoen. End to end. Both these schoolboys will not lie down. Affie's trying to pull themselves into the game. Paul Boys defending for their lives, making tackles. He's going to give a yellow card. Een blauw kaart is uitgehaal. Ik kan net dink dat het Ik dink dit mag dalk 'n HIA wees wat Gershon Pieters gaan moet ondergaan. Gershon Pieters has had a superb game. Geez, the work rate that he has produced and the energy from that number 4 jersey. Het is beslis so, Gershon Pieters met die ding-dong toets. Hier kom hy rolmaal beweging. Real opportunity now for Affies, and they don't get the ball out. It gets turned over. Delight from Paul Boys. The brotherhood of the blue jersey. Maar in behalwe natuurlik 'n speler van die wedstryd, is hy ook 'n speler van die dag geborg deur Stadio by elke dag van hierdie NMI Toyota Noord-Suid toernooi. En vandag se speler van die dag niemand anders as die nommer 9 van Boland Landbou, Jaden Brits. Hy het reeds 2 speler van die wedstryd toekennings tydens hierdie toernooi gehad. In die baksie van Boland, Jaden Brits, die Stadio speler van die dag. Hy wen vir homself 'n studiebeurs in sy eerste jaar ter waarde van R25,000. What an amazing prize. Maar nou, 'n minuut oor. Punteverskil is 1. Scrum from Affies. Ja, Less than a minute left in this game, Johan. Roel Creer. Hy is op die veld vir 70 minute. Hy kom te staan teen Cruz Davey. Cruz Davey gaan sy kop moet inkry daar in die skram. Hy kan nie bekostig om nou 'n strafskop af te staan nie. 'n Moeilike 2024 vir Parel Boys hy gewees, verskeie wedstryde verloor. Maar 'n oorwinning vanaand hier oor Afrikaanse Oorsee skool sal vergoed vir baie daarvan. Van der Merwe. En as Jordaan met de Breslaan aan die middelveld, Ivan Jordaan, Janiel Davids. Hy word van agter gevang deur Rieke Strydom, of Hugo Snyman althans.
En as Affies vir die besit omgekeer het. Tyd verstreke. Boys Eye gaan wal gooi vir al wat hulle werd is. Christian Groenling terug op die veld. Ball's out. Hy's aangeslaan deur Affies. Is dit die einde van hierdie kragmeting? Kudu van der Merwe kry sy hande deur die duikslag. Groenling. Grimley. 'n trap na binne. Centimeters weg. Oh, wow. Hoër jongensskool battle. Van Afrikaanse Hoërseunskool die loef afsteek. Hier op die Markotter Stadion. Verlede jaar 43-21 in die guns van Affies. Maar Shaun Erasmus en sy span vergoed daarvoor. Ah, that's Jaden Jabir. Tristan Jabir, his brother, brought the ball up. He was the one that dived over, got the try. What a time to score. What a game this has been. What a moment here for Paul Boys. Kudu van der Merwe, what about those hands? Getting his hands through that tackle, getting it out. This is Tristan Jabir intelligently bringing it infield. Tackle fight is there, gets over the advantage line. And his brother jumps over and gets the try. What a contest this has been between Affies and Boys High. Ja, die Afrikaanse Hoërseunskool van jaar reeds oorwinnings oor Diamantveld 45-24. Help mekaar 40-8 en HTS Drosdui 61-17. Maar vanaand in hulle vierde kragmeting gaan hulle die knie buig teen die Hoër Jongensskool. En hierdie man Ivan Jordaan het ook 'n groot aandeel daaraan gehad. Sy doelskop suksesvol. En die punte verskil uiteindelik 8. Met die Hoër Jongensskool Parel 25, Affies 17. Wat 'n spannende laaste wedstryd van dag 3 van die NMI Toyota Noord-Suid. Ruben Groenewald en sy span het alles in die stryd gewerp om 'n oorwinning hier te bewerkstellig. Maar op die ou einde was Boys High net so 'n klein tikkie beter, Warren Brosnian. Yeah, incredible game of rugby. Both teams can hold their heads up high. They threw their bodies at the contact point. They defended like Trojans. They attacked. The kicking game was good, and it just points to what a great season of rugby we're going to have at schoolboy level here in 2025 between these two fantastic rugby schools in Affies and Paul Boys. A great victory here for Paul Boys tonight at the Mokota Stadium. Suid-Afrikaanse skole rugby, die is kern gesond. Dit bewys die spanne van die Hoër Jongensskool Parel, oftewel Paul Boys High en Afrikaanse Hoërseunskool vanaand. Saterdag aand groot spanne in aksie gesien soos Grey College wat byna die knie gebuig het teen die Hoërskool Noordheuwel. Paul Roos Gimnasium wat ontsnap het met 'n 34-32 oorwinning oor die Hoërskool Garsfontein. En vanaand se Boys High Affies kragmeting kan jy daar byvoeg. Die groot 5 en nog 1 of 2, die is baie gesond in Suid-Afrikaanse skole rugby. Vir die spanne, so hier van posisie nommer 8 tot 15, dalk so 'n bietjie opvangwerk om te doen. Maar daar wag weer 'n baie spannende en baie groot 2025 skole rugby seisoen in Suid-Afrika. En byna al daardie wedstryde sal met trots aan u gebring word aan SuperSport Schools op kanaal 216. Die Absa Willet Klawer toernooi die is ook op pad einde April op kanaal 62. Die King Prize Derby series vind plaas op Saterdag weer vanaf 12 April op kanaal 216 SuperSport Schools. Werklik die beste skole rugby van Suid-Afrika wat jy kan kyk op SuperSport Schools. Ek dink een van ons manne is op soek aan die speler van die wedstryd, Liam de Villiers. En ek dink daar mag dalk ook 'n Brosnian Junior daar ergens op die veld wees. Yeah. As ek voel die dinge hier bo ewe skielik so 'n bietjie begin bewe soos wat ma op en af spring. Very proud moment for Shaun Erasmus, George Earl, and all the players. You see one of the Jabir twins, Cruz Davey. Proud moment for Paul Boys to get this victory against the very respected Affies. It was a great contest between these two superb rugby schools. Ja, 8 punte die verskil op
die einde, maar dit was baie nader as dit. And it's the quality of the player. When you look at it from jersey 1 all the way through to 15 and the bench that comes on, the quality of these players is incredible. It's just superb where schoolboy rugby has gone, and we're going to go pitch side for the man of the match. After a very good game, a crack over game, I'll end my tour, the man of the match, Liam de Villiers. Liam, that was a massive win. I mean, well done on the good win. Talk me through that one. I mean, very physical, but yeah, you guys came out on top at the end. Ja nee, ek is baie trots op die ouens. Ons het harde werk ingesit vir die game. Ons het hard geoefen. Put a lot of dedication into this, and yeah, I'm just proud of the boys. It was tough. The coaches prepped us so well. I'm just so thankful for that. Liam, tell me, I mean, in that second half, obviously came back fighting back, but you guys found a way to get that try, and especially at the end there. Tell me about your team, the character, to even when look, you came went down for it, but you guys still managed to fight back. Yeah, we at the beginning of the year. Don't run away from me. At the beginning of the year, we had a thing blue heads. So if they score points, it's fine. So we just keep our heads up and just play, look at the next play, and then just go on. You're able to exploit the space around the fringes of the ruck time. Was it something you guys worked on, or something you saw in the video session? Because you sniped quite a bit and you got some rewards from there. Yes. Not to like sound weird, but I think I was just born with a vision, so I can just see things. And yeah, the team, we watched the game a lot, so yeah. Liam, congratulations. Enjoy the rest and the holidays. That's our man of the match, Liam de Villiers. Now as we go to a fantastic day, end of a fantastic day here at Paul Roos. We come back tomorrow. And right now we go back upstairs to the commentators. Die stadio speler van die dag was natuurlijk Jaden Brits, die skramskakel Bixie van Boland Landbou Hoërskool. En hy sal môre sy prys ontvang, 'n cheque ter waarde van R25,000 as beurs vir sy eerstejaarse studies. Jaden Brits, die stadio speler van die dag, en Liam de Villiers, die speler van die wedstryd. Vir daardie kringetjie beteken dit so baie hierdie oorwinning vanaand 2024 deur 'n donker tyd gegaan as eerste rugby span. Baie graad 11s in hulle geleedere gehad. 8 van daardie graad 11s vanaand in die 23-tal gewees het. En 25 punte teenoor 17. Battle Boys High se oorwinning. En Jaden Brits, die gaan ook by ons aansluit en met Coach Cook se geselsie aanknoop. Die speler van die dag wat die stadio beurs ontvang ter waarde van R25,000 in sy eerste jaar. En Warren Brosnan, that's a nice little help for the parents as well. Well, it's a fantastic injection, and great work for that to be the prize that he gets to help with his studies. I can only commend that, and it just shows the quality of the scrum halves that we've got at this tournament this year, with him taking the overall prize. It really is a proud moment for both these teams out there on the pitch. Lots of respect. Ja, dit is 'n wonderlike oomblik. Amazing. The traditions of schoolboy rugby and the honour that is attached to it. Hulle sal nog baie wedstryde wen hierdie jaar, beide van hierdie spanne. Hulle gaan min aan die verloorkant wees. Daar moes egter vanaand 'n verloorder gewees het. Well, Maar Jaden Brits, die speler van die dag wat die stadio beurs wen, saam met Coach Cooks. We have our stadio player of the day from Boland Landbou, Jaden Brits. Congratulations, well done. I mean, you're fantastic. I mean, player of the day. How are you feeling? I'm feeling so good. So it was all just the hard work, and I know the hard work pays off. So. And now you got a bursary from Stadio coming along as it comes presented to you. Now you got to figure out now, do you know you're going to study soon yet? Something with law, so. Something with law. There's a common trend, even the guy yesterday said he wants to do law, but for you, is law something a big passion of yours besides playing rugby? Yes, sir. So now, congratulations. Ready to rest now. Holiday time now, you're going to put your feet up or prepare for next year? Take a few days off and then we start working hard again. Awesome, Jaden. Enjoy the holidays and congrats on being on our Stadio Player of the Day. It's a wrap from us here at Paul Roos. We go again tomorrow as the last day of the 2025 NMR Toyota Road Status. Jaden gets his prize. It's been a fantastic day and we'll see you all tomorrow. I can do it.